Assalamu alaikum ete. Gel muna bu. Yaxshi dam oldingizmi? Bo'lma, qizim O'zbekistonlik bir tug'an qirg'izlarning qizlari. 2 kundan beri meni shunday alib yuradi. Bar nimalarda Nyu-Yorkda qidirtib, gel mana bular palov jasab kelyapti hozir. Voy qizim. Rahmat. Xudoy jazosin. Nurilla degan qiz bu O'zbekistonlik bo'ladi. O'zbekistonlik qirg'izlardan bo'ladi. Keling. Bular green karta o'tib olgan. 5 yil burun kelishgan bular. Bu yoqda yashaydi. Mana yerga şöyle stol üstüne koyuver. Rahmat, Xudoy jazosin. Ömürlerge bereke bersin. Ne deydi bu? Bu begona qilib жатат. O'tirg'iz qo'y. Nake, Nurilla. Bugün menen bu Aşıp keldim eje ıslıqda jemağın. Ayıqqa. Kızım. Kechga ketishimiz kerak. Молодец. Домашний qatig'imiz bor ekan. Mınday demelerdi jasab köptür pallo. Var kimselerdi. Salatda bor. Salat. Amerikan shokoladidan jeb ketib. Rahmatçım. Звездка chaynaysiz eje? Men alıp ketdim da. Çaynay berem o. Ne kızım. Suv olib keldim eje. Rahmat. Yo'lga olib olasiz. Ömrüne bereke versin. Kecha tarvuzab keldim edi. Shunday to'nim shunday ayabay damdu chiqdi. Shuni so'yib, Yerga o'tir. jeyim. Otur. Холодильникке. Nake derimiz. Kızıma hem otur. Nazirge ben sana sonun çoğun ak batamdı berem ben sana. Nake gördüңер бе? Мына Өзбекстандық қырғыз бір туғандардың қызы. Бұл маңа небере. Мұның апасы мені Алтынай сен менен тең екен. Мұның апасы 78 жылғы. Мұнаки бұл өзі 93 ме? 97 жылғы. Ләләз бар, мәрі. Отыр екі баласы бар. Бұлар грин карта менен келишкен. Азыр бұяқта жақсы, жашоолору жақсы, иштегендери жақсы бұлардың. Эми мен bu kızıma ak batamды berip koyayım. Так. Ak batamды берем, Назыр. Құда қаласа. Şu Nurilla Nilüfar'dan şu ömürü uzun bolsun, bактыруу болsun. Şu kızım, şu екі баласын аман эсен, şu чет жерде şu жүрөт аман эсен, şu жерде чоңойтуп, ушулар эки кызы бул Американын граждандары булар. Эки кыз ушул жакта төрөлгөн. Жанагы аман уулу Кудай ошо баласы кичине асмас, кичине ооруйт экен. Оорусунан айыгып тазаланып кетсин. Şu kayakta bolsa da amanezem olsun, tınçılık bolsun, şularga uzak ömür bakıt talay, baktırуу bolsun, her bir gündörü baktırуу bolsun, den soğuktары чың bolsun, kayakka yol жүрse de yolları açık, taza bolsun. Kuday, şularga bereke versin, o men bir tapkanlarına bereke versin, Kudaya, razı olgula. Rahmat kızım, rahmat sana, çok rahmat. Eje, rahmat. Altın alba dua al deydi qoy, duаңыз үшін rahmat. Dualarыңызda ишеп турат. Bu aytып атпайбы, бул жактын Кудайы жакын деп атат. Бияқта жанагы Мусафир дейт. Мынандайлар жүрөт го. Ошолордун немелери кыйын экен да. Дуалары ошолордукчу. Алардын Кудайы жакын экен бияқта. Көбүнөн уктум да. Бир нерсени тилесең дейт, уже эртең менен астыңга келет дейт. Чыкпачы мен буга ишенип койдумчу. Көрдүңбү, болбосо неге неме кылам мен эмнеге? Мына сени менен каяктан биз жолугушмакпыз. Мен бара албай жатканмын ошо жанагы факел не свобода. Не? Азатлык хайкали. Не дейсиң? Өзбекчесиге азатлык хайкали. Ошого мен бара албай эле кетип калгам. Мен бара албайт экенмин. Ким менен барат экенмин деп жүргөм. Кудай өзү менин астыма бу кызымды туш кылып келди. Рахмат. Ömrüne bereket versin. Sizge rahmat.